kain mano parang kain sweet ba osin ki ekan Tuesday si finen Hawaii na January line singa. So today is the 10th, January 10th, 2023. Obviously, here in Hawaii it's 6:30 in the evening. So I definitely want to welcome you. Greetings from Hawaii. Happy New Year once again. 2023. This is still the tip of the year. It's January 10th, like I just mentioned. Ako lang malap ki kachwil pa ako sinong I'm gonna go ahead and jump into my broadcast right now. Kain ba lang sila ko noon sa ko. Broile nakatfa. Get into whatever comes up. So once again, I want to welcome you. I want to say Happy New Year. I mean, all we can do is just wish that this New Year brings a lot of good stuff, a lot of, especially a safe New Year, prosperous, a lot of money, and a lot of good things in life. Okay, sila ko nun sugung. I want to play this number, and then we could actually move on from there. Also, kung mga sila ko nga malal past waltaan. Also, kung in fact mo Bry, pel na kayo. Come, oh, trying nga. Oh yeah. Okay, so I'm gonna play this song to start my broadcast, and then I'll say a prayer, and then we can go from there. Once ko mga sila ko nga malal past waltaan. Bry, kipel na kayo.
Ako na ni Praila, may tigigite shruan ki broadcast sila kung kat ka ni Praila, kat flatten alash. Falkirin fakulo, kaksakin kum kimana, kawasya makat palakin. Kung tanatuin akin show yung maulash, lusin pel na lalashi, nakiyetari, nakiyasasya sa inye, Victoria na ki influan fashion influan week la pa ngayon na karakalin na pa la basta na pa masikya ko na tuwin ako ye karakin show ye kat ke mo la so mani ko siya makat rela peti festival na ki akwa klum ba mtal kat ke tole kat ke ana manasi makulu ka mani ko siya makat rela festival na ki akwa klum kulo malak ke kum tagas kat yak ke tuteng siya kum Eche misle kat pala agin misle mana ka wa fala wo de kaskat ya kat somer already malash or ipkuner fin felche inge kloke pelche ma kum shagan la pe ki house inge ke kan tu station inge kadakalin la misle mana ka wa panen kum eche pen nakla shi kan kain me mot ko ya kan fashi masinga broadcasting ya fashi inge na manas in marslon Rick Malash, Leila Kuminaski, Nanaklas Penagua, Tarama, got Plani, got Tremanama, Mama Sum Yoroski, Wellersle, Mama Kalim Girip Malash, and Kain San Katwe, she is in the Kanauska, Aka Manasi, Molash. Katulo Malap Kimanakawa, Leila Intilalme Metlash, I Metlo, Misle, Manakawa Shema. Katit kapasnan ki kat siya makali kinakawa kat wala na manas lain kain painge ako las ka fashi en plan las ki o ka singe machilo ma wi ape manas pa matale akin chiwo ya ko karangan lo siyang pe Leila o ye wo lo min kain ashira lo silo sin kain palakin pe lo sin kalwani pe in ana kat na krewa siya mayakin metlal fo gitin kalwani shuk ta kay ni shuk din alo na shum ta gani shuk din ora lang silong ke mo lat fi fetching kat kulo malat na siya ba tal kat proye kat sakulo kaksakin ko kay nen mo na tum chos kas metlang las amen Aki me parang na shum aki fakulo malap ke kain man o parang kat kain ta gani ke pelching ya And let me share the international clock. The Shaktiali na international time lot finen KOSRAE taga na yun and mga ito ashmit way finen mainland United States and Texas and Seattle. So here we go. En kuam ingin dal Wednesday. Aulu ang ulke tabanan tokin Wednesday finen kuam en KOSRAE en just finen KOSRAE. El aulong ul CFH met el dal Wednesday 3:40 ke tawanlentok. Encore Palau Wednesday 1:40 p.m. Nashville, Tennessee el dal ofong outing olanga ulke ikan Tuesday. Chuk Micronesia there is Wednesday 8:40. Oh, sorry about that. Chuk Micronesia 2:40 in the afternoon. 2:40 Wednesday afternoon. Seattle, Washington, Tuesday night, 8:41 nighttime. Dallas, Texas, it's 8:41 Tuesday night. Oh, come on, what's going on here? Sorry about that. And Seattle, pangamo. Seattle at 8:41. Okay, phone in Tuesday. And Dallas at 10:41 Tuesday night. The Marshall Islands, 4:41 Wednesday afternoon. Pohnpei, 3:41 p.m. Wednesday. Honolulu, Hawaii. Once again, it's January 10th, 6:41 in the evening. Welcome. This is what it looks like out there. Let me show you. I'm going to show you what it looks like out there. This is outside where we live. I told you guys before. This is the Crane Park. Sheraton Park, sorry. Park siya ba taliktawan siya ka practice on practice Christmas mass si may dala ani talos katang laki yang apang enli ke it looks nice you could tell pretty nice and clear so that's what we have here in Hawaii. Okay, so let me see let me get this out of the way.
Honolulu, Nauru, 4:42 Wednesday afternoon. Denver, Colorado. It's Tuesday, 9:24 in the afternoon. I mean evening. So welcome. I like to welcome you. Ngaki fakulang malap ke katkain civil baosun ke pelchingia. Wang pa ya wang in mayok na shaman ngaki na ka tolang sa kuluga un mamait ngira alena kat talinan shiwu ke talik ko siya. Sang sa kuluga un ngay ko sinangkulan sila kan sa ko un ko siya siya matalyak yan ko siya ngan skilay ko kaya. Talik siya maraw ko ngama pali class to pali.
Nakinakalamyawan penamayok nga kinafakulo malam singkat ki maular skulo ki katkanchvil pe osinki oyiga sengi sap finash mga kilin nga mo ngala ingan ki ngali modin casting nga naman patati kita shik molo inge na or right now it's under $5, maybe 4.49 or something. Pa modin casting inge na and ma pump station mga liye pa fresh molo. Mafintakin mo mana kaywa nakinga kalami Happy New Year. January nga somuyalo nga na nche nga palama na akaksakin malututsi machikyak ki January nga porungo ki alo ni nga tikin wele pa alo ni nga Taryalin nga na January School Preston Primo pa January School it's na akyokila me malutute katroang na ki me halu ni ko Shenrin Pang ki Shenria na le minister vice president le minister Joseph rented pa halu anak yung akalamia Pang ki Shenria kat planning ngayon nga planning gitin so muyalu ki yasa siya singa an kamang gide wiyalu ni ko na mong lagdashi ng dalik fancy kini mala na ako din som kaya lang an kamang niya som ta apranin tari me Chinese school akat tena pa akat som ta sa som na akat som ta fan na matawa shola alu kat pidagim ta basta ilwel tigin wele tako ki room si mal dali som pro element tigilos takam tawag ki alu nga loot nga siya kini kawi cash kat sum da falyan na ki tawag yan man ki wara kat full service kat we lutu dang si ba we Chinese school akat we pe alu ni ko tuyak fakla me kating cash alu na nga nga lakat kan so muya alu ki Shenria tari nga tena law announcement nga mo siya pa na masih nga mayok siya pe nga purungo laman elo siya man na pa yart lot sa pa ki Shenria lot sa pa ki Shenria faklak nga iltena awil ma ilos fak ni wangin atena siya kan lang ang tavato nga kalimina as a congregation member ki church last nga itala man ko ma mdawrek ki me tigilot sa pangbay na inaraknas na siya na pangbe si opportunity na wo sin me usla talin tuos nga in baptized la kasi kinyak la actually Mait ma ki lan church lan by baptized la to nagi talik si kan ghost fin son na siya kan na talik na tuos ani chikyak ki siya ni siya ngay afinas siya close goes kantagi me may chimlan church los by information niya siya Kovis os fin lang siya pangonek me sang inin talik siya ma talik tuos may me kasi kanyak lang ang goes ala ko yan na pa matalya ka lang sa po ara talik tuos ngan fin by me kasi kanyak kay Shenria pel nagawa naklak pel nagawa nga mo recommendation siya ma nga kaya fi papan niya nila Woge ko gusto kayo ni papanyan to kani so muyalu. Mesis ko sintim tas ano in pelin me shafla pelin kasi na ko so mira you never know traffic kume kain ya me so jan tu man inshallah ko traffic el fin nas traffic jam ko ale me ikto galing ako kasi kain pat let's see ma ngali mo
Tena woy meta pa me insana yak may tayin kisyakin yak letalit natalos ngay. Aro nga mo from the gate ko masima woy meta Chenrian ba ko was kisyakin talik ntuos ngay ko ako ko was stay ahead of the game papan wo ko was takani songwi me service me offering servicing and sacrificial servicing and should pa me ako som we alu ni tu nga we ni tayo na ko som na me ta in akrasyak like me mama in na rekan amo pa mam ngaki mga porong academia kisen realize me lots of paki tal every time pel nagawa mas lots ba kung fin pa kung we mo operate ala na recommend ko some atnas sa si ko wasle kain pala ilusim tara ke frete me alu na sa siya amo pangay nag-iipsingan pangan gatsum kisen ni katuyalo nga genyale boss met sumuyalo ano men pe pangan siyanrin pang siyanrin si metalena tingting iloma kat men rit malan kat pa kat ale ingan kat siwula pangan mamasikya ka nga fakla molin kasling knock on wood finsakin wo ye singe in fishashna shishkewa mama we have control over kat fin nasin las kan nagpin price ana sin kat pangai me mama kada ka na ro flela lalfing mo kat fin Brian na siya, lilita na pa sovereignty lala, lilita man, nagawa masikyak yung mula siya. At fin lalal fung ikel, kat fin palakin ma tari, kat struggle kada siki, me ma si luo ma, yasa siya si pangi, fin shakla siya pa, nagawa kat fin shak ma in safe, wo yok na, for the sake of our kids, amit natalas ni. Ang mga ki akademia nga, basically, come on ngan kain me shel kron so lu ka nga palaki nga to kana ko kire ma mi nga takate ngoi kenye lorek me us us me spoil ka ki sangen at me mackerel fry mackerel kimchi ma onion you cannot go wrong with that katni wang leng finan go shay kat check na mackerel chinge wangin makain sang line na panga that's what I had for late lunch and I'm gonna have it again for my dinner before I namong lay ako lang ang sumrik ma kulo malap na pa nga kulo aksya kin kain manolas panangat kain ashpel lang nga kain ang ganda ka wiko waski pelsing nga liye mo ashna may chiluo fakla la elos lang si on mga sila kunya nga mo nga finta ka fin na unso nga lang nige program sila nga ko sin jewo ke I accomplished my mission. That's the whole intention. That's the whole purpose of ngan ka in the karama singin. Na fin pas nga mo wala like situation la nga flock we alu ngan ka share ka ta min pang this is the pang sipe yok si parang nga took like how many at least 2 years to be able to put something like this together. Alam peta Malikipan na mo kailangan kat pa nang kain actually put this together myself. Kailangan kain share on sa lugar ko announce mamasikyak ke community. Fin ba siya machilashwang lang ke purpose laga. But this is the main purpose of having this broadcasting, so I can share the upcoming events or things that are happening where it calls for full participation from our community. Afinbar may chiwang lek, afinbar merit may tagigitin announce tal request may tayin second na pelalos losin kain. That's the whole purpose of this. Ay ngayon na tago sila ngayon ngapalakin mga mungle might as well. Why not, right? So without further ado, I'm talking too much. Kailan siya ba siya ngamit ko siya Unsa nga din ala phone la cut off
probably a little, maybe less than a second before the end of this song. Siya Philippine, arch make nga show pit sila. Tena lang siya nga tena is affirmation show. Kinale pottery kung kakantek ya kalamin siya kung tena ingan. Ito yung nga kinaman ay isang spice up may process. Yung nga yung nanganapan kima. Yung parang orela. Kapanarang nga. Yeah, right. Take camera shots in the just to break the monotony of me being there each and every time. I don't like it either. When in there, pangit caught off siya nga kalamiti masing taring hawalaon sukungan.
Pastor William, Pastor Solomon, Pastor Yelwell. Pastor Solomon, Pastor Yelwell. Woodland, Pastor William, Jelly, ito pagat si Penayas, Maklan. Alaw pala, papaklala. Nalisa sila niya, bangay nga, Pastor Solomon, ito nagatin Woodland, yan para kayo na. Sama klasik kayo na rebangan na lakay na ulan. Kila mayam bul Philippines wala Kenya. Mo Pastor William. Wow, Pastor William. Wish for luck to like parang nakalala na.
Nasangon sugulan onay naman taliktaban siyak para on sugo ngaya. Ala wo pichi kaya ngay on sugo. Ata lusay pa talumatan si vaccine mukuchinata siya si Bisway lalta mainland the rapat island election na kanya sumwi ba nga pecheng ni pang share kita singen kita singen ale at para ke patte siya katagani apiyolani. Natural ko nun sugo ngayon. Si Saklo kumdal finte inchesi na kaya. On sugo ngayon sugo. Let me see. Oh no. Sorry about that. On sugo. Alang sinapay long shitel silan. Bida na bagat suka. Exactly. When alam mo may chelu malang sila untuk mga dolan.
Nanti balang sigyon sigong ato instrument. Yes, on hours kung on hours ko pang in fact siap orangan ngara siap intention la kingin pangan expand kata sik kaninun mga ne si dari kegemas ni mana in cover a much broader audience. Dalvin lang si di video kami mga orela nga sa palars ke YouTube la kaya matante final matante pa inin YouTube sila ngayon dalvin lang si video wala nga pala kuya luingin ang sige nga dawek share kata mama
sikyak ke community la shangai nga sumuya lagi shanre nga tena ikak pitch. I mean, that was the first time in a while nga si bakla kuya lora nga kina mataji magkay na I did it on purpose nga 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 may inappropriate nga so the first thing I do is taking pictures and stuff in the during worship services because Lumamalu and Aranga canceled my ideas. But it's a process, I'm gonna just take my time and then start sharing all this stuff. Next time, sige nga mata formal announcement lan mata church mata nita we nga magain accurately share host in it host fin Miss me halu ngan now that would come in handy where you could listen to my podcast and be able to get yourself informed on all the stuff that's going on in our KOSRAE community here in Honolulu. Natal National Jordan Rame El Tagati Nashak Michela El Takana Nalana. I feel good. Jordan in my feel comfortable. El Dena Chang and Katanata Gunner. I was just overwhelming. I like that. I like shaking like in Pala. Tali Ativakin Guluk. Dali na yalan mo ito dali feel comfortable. Ang nga na Jordan nila, wait ka, abati nila na Eldena chick shinga, Eldena ale wear like partner. Ito na aro sa man. Ya le sabe, machalak nga may tipat nga.
sila ko suwong sang may sang lom. On suwong bakat ngakairam ta sila ki fin ba arspot te siurek na sang on suwong na may tatu ya kon fong na ke orela may sang lalos. Something to nice and cheap some shit up a do Military Sangking chinas na senchi paye Sang chia tapaduo Kote kote mama shuru Militake inche paye Nga no leilangan sang nasi Kasha goes deva sang lo sang diega balu ni mechuo malale chot na shu kade take wa ma shuru mele take inche paye nga o leilangan sang nasi Kasha goes deva sang lo sang diega balu ni mechuo malale chot na Kade take wa ma shuru mele take Asha sangme sanglong sang kinche nas enche paye sang kie tapaduo Katele take wa ma shuru mele take inche paye Nga no leilangan sang nasi Kasha sang lop sang jing chinas na senchi paye sang kie tapaduo Kadele take wa ma shuru mele take inche paye Nga no leilangan sang nasi Kasha goes deva sang lo sang chia tapaduo ni mechuo malale chot na Kadele take wa ma shuru mele take paye Nga no leilangan sang nasi Kasha goes deva Onin sang suupa ngayon pinbart merat ka ang ipatisilan talik
then Luisa ay mga super play ko subo ngayon parking because thank you Mimi Rose ke award long missing and you're so smart. Shot na siya. Isang lom sang siya dapat luonik mechuo. Malanjut nasi, kadeta kewa masi, taging sipaye mano binangan sang nasi. Ons kung kian ko siya lekato pe. Kombinasyon ko siya. This is you're in the right place. Ang ewan nga sila yun. Angin kata si matalawin pin and yacht pointing toward the harbor. Seaside. And Patapsi.
Ano kaya honinalo? Honinalo. Once ko pa fin section. Tata Michelin, Michelin shop, Michelin shop, phone pay pa. Alam tayo Simpson na pa kung tali. Ngayon talim tayo sinakal pa. Tuwi to kasi skel. Shin. Shin ni Simpson laki ito ko. That's the way. Amar wal siya pa. May call sa siya pa. Hallelujah. There's some Shenry, lots of nagngitlan may Poland church ngay los ke ko sin som shaking ko sin som ke Halloween nas fire kayan balwa ke Friday. Kung pinkilan church na kumin na kon som tuyak ke Halloween nas singan kakla pa siya magiging wine bread ke siya ng singin. Pangayak wak mga mo. When pinayik na same thing ikinapel makadita mo ako kimang sa akin na kulamalap na kain tagawikom ke oye ka siya tawa may kali Fashion Pangaon siguro na lugar call it a day for myself. Home everything is over. Ay matakti pa ngayon. Kaya kitang di boxing ngayon. Ayan yun pa ngayon. And Hilton. You couldn't put Hilton Hawaiian. Can you differentiate that? Beautiful. I'm to try Catholic. Pangalan ke mangrove trees further down. Palm trees, coconut trees, I mean. All the way in the background, it's just lush mountain, green vegetation, crystal clear water. I rest my case.
Sorry about this, man. This is not supposed to be happening like this. Dari also pa isang aksa fi broadcast silak na yan atong sa akin kung managawa yung room kung malat ke classroom yoy kasi niya
Henry Galena Galenas Well, tayo pang Lucian life. Tayo pang Lucian broadcast sila kung be safe, stay place. Aloha. Lumalap kaya ram si larga las mata o ye kale na per ocean la sharam la so ye ka. Okay, peace out. Take care. Fungo.